tabok sok pajak sini Killa RD Block video officer yang naik di military police tiasa rok barricade klai tongu tabok bo office close khaise Tala Rolaimani na dia ro sini police officer rok brin dia rok tongu tabok sini YTF protester rok ai sok pajak finally ready nglai tong khana nadi tabu pura normal istolai tong kho yang sopai nadi tabu sini video blog office kula na tong kho Long live